Tambang atu ipang kema kumba iwaranda ke Tiberius gongu dubini ken iril ang yamin kugo unitango manbinga ngonde. Iwaranda ke ngonde ta ikung. Kumba Simon Peter, kumba wa Thomas wapi kumba Didymus. Kumba wa Nathaniel, komeni tangi garidi, komeni tapuri kena unanik. Yarawa Zebedi tongo nanakiyat. Erok ama ukat yaraka pentangkan irila Simon ta yawekuk. Nakpis wanda wayang kuyat yak. Unda yawana noreta yangkung. Nini maka pentak kunawa yak. Unda yambang gape terak alomang wangu terak kungkung. Kungkungo bipani karong pakai upis kumpanamo inik yapung. Erokome yang ewana Yesu wangu pomiken aambang ikuk. Aambang iriren iwaranda kieta kambang u Yesu ta atak yang namo kambang nanda watarangkong. Tambang yawekuk not nae in peace atu yapengkang pa namo. Yawana namo yang iwekung. Unde yawa Yesu ta yawekuk. In yak tangi ukengo yapengkang kape burakanda pewa amompopang peace atu yapnayang yak. Yawelen undengan tambang peace mayap yak ganang amompopang yak u anengi kape terak wantambang pena yangat tambawangkung. Tambang iwaran taki kumba Yesu ta garipi paap nanik tangguo unita pita iwekuk. U ekeninin yak. Yawana pita Yesu kawayang yangkang morang ikyang pietang ikuo pang tek anengi tambang wonggung kanang tubembang wonggu weng tang gaganiken hongkuk. Kungira nauria gape ganang pen ikungo unita gape tampewa pis yak u wandang yapmang gaganiken manden arongkung. Gwangu terak ikung ken unita gangani undunda Yesu ta iku ken u banamo 100 meters untengan. Eruk kung tengan gangani undunda aambang kangkung. Kantap kumba ijing ilan. Gwangu tom kat karanga atukat kantap ganang buan ijing irida. Tampakang Yesu ta yawekuk. Gwangu tom jabmango u atu jabmang ambut yak. Yawana Simon ta gapeken panggu yak u gwangu gangani ken wantambang amba penguk. Yak u ganang pis mayap 153 undeta ikungopang yak u namo dakengkuk. Tambang Yesu ta yawekuk. Amba katem penta nanayak. Unda yangirin u ekeninin yambang gap neta yang iweta umuntangkung. Tangele Yesu ta pis kenta karanga u yapmengkang yaman nangkung. Yesu awang gananyanita akumpang iwaranta kie kandini yara uku hanya mengkok. Eruk ngoni tawa yara kumba unde tanggok. Kungu tomkat karanga o nang morempang Yesu ta Simon iwekuk. Simon John tongon naki no kaya ngonita naka nandak cakang u idebit pang kaka naka nandak ini tikian. Yawan iwekuk ekani nak kaka nandak ini tang gami tayat u nandatanyak. Yang irin Yesu tiwekuk. Eruk, yawak nae watini kang it yami. Unda yambang, Yesu ta anengi iwet gentangkuk. Simon John tongon naki, ngak naka nandang nami ini tekian panamo. Yawan iwekuk. Ekani, nak kaka garipi nandang gami kayat u nandatan. Yawan Yesu tiwekuk. Eruk, yawak nae watini kang it yami. Tambang anengi pen ngonde iwet gentangkuk. Simon, John tongon naki, ngak naka nandang nami gini takian banamo. Yesu ta kandini yarakumba unde iwet yambang kugo unita pitata nandang barab tambang iwekuk. Ekanina, ngak maka kundup nandi witere takang unita nak ngaka garipi nandang kami gini takiat u kundup nandatan. Unde yawana iwekuk. Eruk, yabak nae watini kang it yami. Nak buleni kavera nanda. Ngak gumbangi ken ikyang tek wandawi arawopang ngakaken garipi tera kunga tanggunonik. Tang ngak tanggawani tambayang tayan ken ngak kekya yapi siwong tangiri ama kumbata kekya pok tomumpang kome kukya binigyan ken api wandang yapmang kwek yak. Man Yesu te iwekuwo uwa pitata anutu wapi bingam yapmang akukta kandet jinte terak api kumpego unita yang angkok. Iwet pang pita iwekuk nakang nawat. Unde iwerena pita ta ayungut pang iwaranda ki kumpa Yesu ta garipi paap nandak tanggo u manden yawarilan kangkok.
Iwarandaki uwa Passover ketem penta nangkungken ungkan Yesu tumbeng kumbang ngonde wet yambang kuo u. Ekani netitangkak iwan keri terak api kepambekyak. Eruk pitata nurpaki u manden iwaridan kampang Yesu iwekuk. Ekani amango imaka jinde iwilayang. Yawane Yesu ta iwekuk. Ngak nanda watak namo tamben. Ukandi ni karongi ijabang arongidan nak anengi abangira kang kumban yang nandang imero u tambona nakaken garibna iwaret. Ngakong garib namo. Tang gaga nakang nawat. Yesus te man unde yang kuo unita nore te ngonde nandangkong. Notimpak uwa namo api kumbek yak. Upangkang Yesus te ama unamo api kumbek yang unde namo yangguk. Namo ungonde yangguk. Ukandi ni karong ijabang arongiran nak anengi ambangira kang kumban yang nandang imero u tambona nakaken garibna iwaret yang yangguk. Tambakang iwarandaki manbinga yangatak ngo ba kundon tayak ngo hu naka. Uncob namo yawani. Manbinga bureningan yakiyak yang nandakamang. Tambakang Yesus te imaka tangkuo unitongo manbinga kundon tayat ngongan namo tangguk. Namo imaka kundutangkan ngo kundon tayat yawanaku man kundon unita ambang kometerak ngo jirang unde tokang moretek.